Kwa kitu kikifikiria nataka kuongea kinafanya nicheke. Kinafanya nicheke sana. Utasamee kidogo. Yaani da. Ngoja nikaze kidogo nikiongea. Iko hivi, ngoja kwanza nikaze kidogo, unajua can just do it. Wakati shape na rangi na sura, shape, rangi na sura zikiwa bize kuwafanya wadada, nyinyi hapo wadada muingie kwenye ndoa. Kuna kitu kwenye mmekisahau. Kuna tabia ni ile iko silent down underground, and kuna tabia ipo inakuja kuwachomoa kwenye ndoa na kurudisha kwenu. Sijui umeelewa vizuri. Wakati unajipodoa, unajilemba, unapiga pamba nzuri, unavaa vizuri, unafanya upendeze na nini, yani ile unajipanga ni upate atokee mambo akuelewe, yani akuoe. Of course sisi wanaume tunatumia macho kuona. Ukishajipamba, ukishajipodoa, sisi tunile fresh mapema tunatokea tunakuchukua. Alafu baada ya pale sasa tukishakuchukua tukishakuweka ndani, sasa ndio ile unafungua kucha zako. Tabia zako yani wagazi fichi ndani muda mfupi tu, yani haizidi sana mwaka tukatosha kusoma. Mapema sana tabia nazo ziko serious, unajua za kuchukua za kutoa. So dada, tumia akili. Be careful. Unapokuwa unajipamba kwenye nje, muonekano, shape, unaingia gym, unafanya mazoezi, unafanyaje, unajipanga, unachukua swaga, unachukua pamba kali, unajipodoa nyusi, unanyoa, unatia rangi nyeusi, umusui vitu gani, unatia kope bandia. Make sure pia una sharpen your behavior. Sharpen your behavior. Make sure behavior, tabia zako zinakuwa poa. Tengeneza tabia zako ili kusudi kisha kuchukua tuone kwamba yaliomo yamo. Yaani yaliomo yamo manake tabia ziko poa. Wewe ni mtu wa faida, unafaa. Tabia zinazokufanya mtu akakaa na wewe. Yaani wanaume si hatukai na wanawake kwa sababu tu wao ni wazuri.